Ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyela khona le channel ethu eyunqa phambili umkhanya ku Day TV. Igama lami nguvusi mavusana. Inkulu indaba laphana isithinta i-album kakhuzani laphana wengane zakwethu Felix Hlophe laphana ongumsakazi wegagasi laphana. Umthulele isigqoko laphana ukhuzani ngendaba yokuthi ingoma zakhe zoyi-10 zingene zonke kuma digital platform ukushilo ihlale ku number 1 zoyi-10 ushilo laphana ukuthi usola ezokumbewa phansi ke laphana wengane zakwethu asazi noma usola umuthi noma usola nthina lo ukhuluma kakhulu ke sikudedelele iclip ukuthi ubethini uFelix phambili enza sayazi ngithi ukuthi ukhiphe i-album bese zonke ingoma ziyangena kuma charts zonke futhi lento uyabona ukuthi mhlawumbe futhi ngathi ehlangene nokumbiwa phansi nase kubake nofakile mawuthe zombiwa phansi usho ukuthini wabela no petrol ezombiwa petrol yakhe petrol yakhe